Tapi ingat lah yu je keren jong ba arden la poka house. Habai lah keren ba kanto habade baka jingwan jonga ban pikriat hatai po Dubai. Ti jingsha ana dakliang juga hi ngai skwa ban perpau kumni. Kat ban keren dia kam personal ke jonga bangli pikriat po Dubai. Ban keren na po house klong ki ke bamla ban pediang. Telai kwa jingsha jingsha kumurong ba. Lagi banyak yang jingsha hatu nga ngalet dak pisah sorkar ning lagi pisah lajong mereka ka basu mundur ka basu antar ka basu thrai pengkeren hak yang do war toan klong ki ka bamla banlo cah yang do war toan de bangkeren be ka badai ka batei dia ka ya ka jing sisa kan bagi pai ba kenyo ya ka jing mentoy bat ya ka jing tip riban syukuran rumah rutik hem tip jing sisa ban ong ba ngilit sport Dubai dak ka pisah sorkar kelong ke bamla berpediang. Tidak keliang jumahi marba lah keren kumtu lah penpau kumtu. Tikpai ba ki don hi khok ban tip mo mar gilik sport ba ista ban pikirket boro hi gilik nalajong kamdan kadunu ka jingsi lang nu nuru ka tiket flight mi thila ka jong ka hotel ni book la ka jong bar khoi ni gilik la ka jong marba kade kapor ka ba ngi yo ya ka jing khot na parlok balayo lepas ya ke tiket nampak ke semifinal. Tiga orang belegin pilihan ni, namar bah aku beri ke BI jak sports, BI jak football, BI ke cricket, ke badminton, ke boxing, bad ngilet kila ke jong. Tiga semua kalau ke jengkeran kalau tang bancu pen buat nam, bancu pen thok beria ya ke kerteng ke jongi, dah kini kiri romba. Tiga semua ke kalau ke bamla ban pediang, bad ni sekali kipai bah hi kistu halau kini jengkeran ki bah koi. Namar bah apa sendiri fi ra kimat ki ba yede baka ibu yap jong jai mabe ko umde ki ba dikre yang kam personal jongno mo di kata yang juga ka ba ngaswa pan pa de por bagi mla ba pediang ini kejengkeren ba ki de hi jikal dilong tang kejengkeren ko la de kejengkeren bamdan chu kri ndu ki shu bang ka house kana ka no yunu nuru tangkat basha khabar joki khlam dan ra ya kidu kejeng